Ku isaha y'isa sita turi saa 5:37 muhawe ikaze muri iyi minota ya nyuma y'urubuga rw'imikino kandi myiza ibakwiriyemo akagira imana ese barahari banyakugira imana ba mbere ba Rayon Sport ryamano imitima sha ubwo match ya APR na Muhazi tubwira abadukurikiye ko tuza kuyibagezaho kuri Radio Rwanda ku isaha y'isa 12 ari nako kandi yejo ya Rayon Sport ego hako niki cyatumye nikiramo ko match zigomba kuba saa 9 oya saa 9 se indi match ahubwo byikizemo nte zimwe ko babyishyizeho ariko match ya APR na Muhazi isa 12 kuvuyemo ahubwo nawe ni iki ntagashya rwose numva APR bikine saa 9 hey okay match iri saa 12 ya APR na Muhazi turayibagezaho ariko kandi Rayon Sport nayo izakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 yo nagari saa 12 izakina saa 9 izasura Gorilla ntabwo ari Rayon Sport izakira izasura Gorilla Gorilla yavuze yuko kuri Radio Rwanda nayo bazayumva kuri Radio Rwanda Gorilla yavuze yuko ngo nimwe amakipe mu Rwanda ngo igihe Rayon Sport tarishyura miliyoni 80 ngo ibereyemo haji ngo izahora ibiryozwa binyuze mu kibuga sinzi niba babeshya kuko Samir zishize baritsinze bitatu Gorilla yatsinze Rayon Sport bitatu bari babyibuka cyane oya Gorilla yatangiye neza umwaka w'imikino kandi ni ikipe nziza Gorilla ni ikipe nziza irimo abanyamupira Haji Apeleko yabaye umunyamabanga muri Federation y'umupira w'amaguru ni umuntu umaze mu mupira igihe kirekire yabaye umuyobozi bwa Rayon Sport kongeraho ko n'abahungu be n'abantu bakuze papa we ari umunyamupira kanema abana b'i Kigali bakuze buri umwana w'umuhungu kera agerageza gukina umupira w'amaguru yabo Shafishani ikigaragaza ukuntu ari abanyamupira n'amakipe yabo bafite City Boys wanareba n'amakipe ya junior yazo n'abantu bamaze igihe kinini mu mupira kandi Gorilla mu cyiciro cya kabiri ne equipe ubona ko ine equipe ibyaba byo mu kibuga ariko ibindi ne equipe bahora hafi kandi bayigerageza kuyibonera buri kimwe cyose ikindi kintu gikomeza Gorilla y'uno mwaka ubona ko yitonze muri recruitment izamuka mu cyiciro cya mbere ya umutoza w'umunya Guinea no muki wayitoje kizamuka mu cyiciro cya mbere akayigura abanyamahanga nka 10 ikagura abanyamahanga nka 10 bangahe be kumanuka byarashobokaga irokoka ku munota wa nyuma umwaka ukurikiye yari kumwe na Gatera Musa amwe mu batoza beza baragerageza nabo babona resultat ntizikunda bazana Ivan Jakimi na Yelt nabo ubona ntabwo ayirokora kumanuka mu cyiciro cya kabiri hanyuma no mwaka bazanye Kilasa numwe mu batoza b'abanyarwanda ku de chapeau ukunda gukina umupira ushyira umupira hasi kandi uda stickinga ku mazina we atanga imyitozo yabona uri kwisubiza neza akagushyira mu kibuga kandi niyaganira umupira nk'umuntu wakinnye umupira w'amaguru yakinnye Burundi ndetse no muri Mukura ndumva yarabayemo n'igihe amaze no mu makipe ya Kirasi kinahuriyeho na makipe akina memo no muri ya Kiyovu ya Bajuma n'abandi basore batari bakomeye cyane bazamuka mu mupira yegeje kuri finali igikombe cy'amahoro 2019 batsindwa na Isigari bitego bya Zidane na niyo mugabo Claude bishyura cya Juma niba nibuka neza neki no mutoza uzwiho gutoza umupira akaba afite akantu navuga ko nka avantage kuri Gorilla y'uno mwaka irimo abasore b'abarundi bane harimo bagiye bakinana muri champion wabo kongeraho abandi bagiye baza mu myaka ishize babaze ko Gorilla yari kuya abakinyi benshi bari bayimazemo igihe biganjemo abamazina bafatwa nk'abastar ariko wajya kure umusaruro batanga ukabona si umusaruro ufatika basa nk'abakubuye bagumana equipe iri jeune y'abasore bakiri batoya kandi bafite inyota yo gukina bara mu mupira w'amaguru kimwe mu bintu bya mbere bikora Rigane we busikorojera yumva aricyo bita intrinsic motivation ya motivation kuvamo kuza ku kazi wo mbere na mbere suka arakazi mbere y'ibindi byo urabizi ko kagutunze urabizi ko mushahara ukemura ibibazo byawe byinshi nyuma y'ibyo ni na passion yawe wahoze ubirota kuzabikora iyo motivation iyo ufite abakiyi benshi batarazamura intugu kuko abakiyi benshi bari muri Gorilla Burundi burahamagara nibo bahamagara benshi abanyarwanda barimo nabo wenda Musa Omar muri defense yabo usije Musa Omar navuga ko irane experience nabo baba bakeneye nago wakinisha abana gusa na Barcelona ifite Casado ikagirana mbe nka wa mutarama wavuze ngo Barca ngikinisha ngo Lamine Yamal ikanakinisha na Robert Lewandowski aba ugomba kuba bafitemo Gorilla yiganjemo abaki
ni wa mutoza ni ngabo Albert yavuze ngo Lamine Yamal ibyo kuvuga ngo mwavuze ngo abakinnyi bakuru ngo se Barca kikinisha Lamine Yamal na Robert Lewandowski ndetse bakinisha muri U17 Gorilla ifite abakinnyi benshi bagifite inyota yo gukina umupira w'amaguru na mbere yuko babibwirizwa n'umutoza abo bakinnyi barabiza abarundi benshi nubwo batabibwira Haji ukina i Burundi ukabwira abantu ngo ukina muri Gorilla ntabwo ababyumva i Burundi Rayon Sport wagira ngo ni i Burundi wagira ngo urahatuye ni yabo buri wese agiye cyane Rayon arabizi ko play ko la performance nzizagize muri Magaju ari muri Rayon performance nziza za zuyo Richard zamukuye muri Muhazi zimuzana muri Rayon nidushaka dusubire n'inyuma Shabara yaje akina mu Magaju baramuhaye ngo n'amasambi yo hirya za mu Magaju n'iki byose baramukatiye ku isambu n'ibiki byose ariko still ava mu Magaju za muri Rayon umurundi uri kwitwara neza nk'aba bana bitwa bakarenzo n'abandi batandukanye arabizi neza ko performance nziza yagira arota gukina ikipe nka Rayon Sport uko Gorilla mu bwiza bwose yagira sintekereza ko no muri plan zabo barota gusohokera igihugu muri iyi myaka ya vuba aba bakinnyi bagiye gukina ikipe Rayon Sport barota kuzakinira ni match bigomba kugora Rayon Sport kuko ne equipe abakinnyi bakina birenze gukina equipe ahubwo bakinisha umutima Rayon Sport katuke kuri Rayon Sport ifite match zayo zishyika muri 6 itatsindwa itazi ko gutsindwa bimera izitsinda zose no kuvuga ko Rayon Sport byibuze buri match ikintu yakomeza ingingo gisa nkaho kitashimisha abakunzi basukunganya match ebyiri zibanza za champion ego izindi match barazitsinze nuvuga ngo banganyije na Marine banganya na Magaju cyagiye avuga ngo Rayon Sport ngo si ikipe ikomeye kasongorwa zose bahise bazitsinda iyi unbeaten run kuri Rayon Sport yahinduye ubuyobozi bushya ni match yabo ya mbere bagiye gukina bafite ubuyobozi noneho bwubakitse neza ni match bagiye gukina nyine ubona ko bameze neza cyane sigiye kiza cyane cyo kwereka ubuyobozi yuko byibuze none nabo bari inyuma cyangwa se bakabahe ikaze cyane kibazo cyiza uyu munsi Rayon Sport ni ya mbere muri champion ifite amanota 20 mu mikino 8 kuri 28 yashobokaga ane nyine yataka birumvikana ni za match ebyiri zibanza yavuze banganyaga na Marine batabiri banganya na Magaju batabiri bagiye gukina ariko na Gorilla ya kabiri ifite amanota 18 tubanze twumva uremere bw'iyi match tuyirebeye kuri table ikipe zikurikirana kuri klasoma indi statistique ikwereka ko iyi match ikomeye iyi ni match huje amakipe abiri afite defense nziza turavuga APR wenda ko babara ko yinjijwe bitatu ni abundi APR ni akaba ifite defense nziza muri match 5 yinjijwe igitego ariko kuri tableau uko biteye hari bitatu nyine babara yatewemo mpaga bivuga ko izinjijwe bibiri zikurikira ni Rayon yinjijwe bibiri n'ikipe y'Amagaju gusa byose byabonetse muri match imwe ariko indi kipe burya yinjijwe bike ni Gorilla nayo yinjijwe bibiri muri match 9 bibiri byabonetse kuri match batsinzwe na AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe nako batsinzwe kimwe ku busa ndetse n'igihe batsinaga mukura bitatu kimwe nango AS Kigali batsinda kimwe ku busa binjijwe igitego ikindi gihe batsinda bitatu ku busa kuri kimwe batsinda mukura nayo yabinjije kimwe bamaze kwinjizwa bibiri ndashaka kubwira abantu ko Gorilla atari ikipe yoroshye nubwo reyikomeye mumenye ko Gorilla ari ikipe yakuye amanota ku ikipe nka Police banganya ubusa ku busa ibona rimwe mumenye ko yari ikipe yabashije gutsinda mukura bitatu kuri kimwe ibi birakwereka ko atari ikipe wakwicara ngo usuzugure mumenye ko yari ikipe muri shampiyona ifite ubusatirizi waza gutsinda ibitego 8 ariko wongeraho n'ibindi bitatu babahaye byampaga kuri APR ugahita ubara yuko ubwo bamaze gutsinda 11 nubwo ibyo binjije ari 8 now icyo bita team news amakuru ahari mbere y'iyi match nuko Rayon Sport case Majaliwa itari yasobanuka ko Majaliwa aracyari gukoroga navuga ngo imishahara ngo iki ngo batamuhaye cyagiye yari yaravunitse ibintu nk'ibyo aho ni kuri Rayon Sport hari igaruka rishimishe kuri Rayon Sport rya Youssou Diagne umudefenseur wabo uyu musore w'umusenegale araza kuba hari hanyuma hari n'umusore Omar Nying wakora operation mu maso kubera ikibazo yagize cy'imvune ariko kuri ubu baravuga yuko atakinishwa azakoreshwa muri match ziri imbere ubuyobozi bwa Rayon bwemereye abakinnyi
ko buzabishura imishahara yabo ibirarane vuba cyane ngo mu mpera z'uku kwezi, yewe ndetse n'abatarahawe rekiritoma bagomba guhabwa amafaranga yabo kuko bafite amafaranga Skol yabemereye ndetse nayo leta yabemereye agomba kubafasha gukemura ibyo bibazo. Barababwira ko prime ya match ubu yagejejwe ku 80,000 kuri match ntoya. Urumva ko nta mafaranga menshi Samir. Nango Rayon Sport match ntoya yitwa ntoya. Prime ni 80,000. Difference y'igitego ntabwo bakibara. Irahari. Difference y'ibitego iracyahari. Nimutsinda 30,000 bizajya byongera ku gitego uko mwagiye mu igitego cy'insinzi. Igitego cy'insinzi. Uze ngo niba yatsinze kimwe ku busa ubwo bazajya bongeraho 30 asanga 82 110. Yego. Niba atsinda 2 kimwe ubwo ni kimwe nyine cy'insinzi. Icyo cyari gutyo. Yego. Mbere ko tujya ku cyo bita style of play rero. Gorilla team news zihari nizi. Umusore wabo yitwa Irakoze Darcy w'Umurundi muri ba Barundi Samir yavugaga. Bane ni playmaker wabo ukina ku 10 ntabwo ari bukine kuko yakubise umundi ngumi kuri match ya Bugesera banganye ubusa ku busa bamuha umutuku ari suspend. Ariko umva umuntu uri mu musimbure ni Nishimwe Blaise umuhungu wa Mateso yakinnye hehe yakinnye muri Rayon Sport agari umukinnyi mubi afite na byinshi bimusunika kuko avuga yuko Rayon Sport yanze ko ajya muri APR. Ego iyi kipe ifite umusore wundi w'Umurundi witwa Karenzo amaze gutsinda ibitego 3. Karenzo Alex niwe ufite ibitego byinshi muri Gorilla no mwaka. Niba mu bitego 8 afite 3 urumva ko ari umubiteri mwiza. Ubundi muri champion y'u Rwanda sari n'uwari wagira 5 ubu. Bari muri 4 ba Mensa. Urumva ko ari mu beza. Abenshi ni 4 abahakaza bafite 3. Iyi kipe ifite abakinnyi 2 bakina mu makipe y'ibihugu. Hari umuzamu Gadi wavuye muri Musanze uri gufatira Gorilla. Umuzamu wa equipe nationale akina mu Mavubi. Yavuye mu Nigeria. Gwera muri Musanze na Musanze yageze clean sheet nyinshi umwaka ushize. Oya Gadi ni umuntu sofa ariko kuko no kuri match ya Djibouti match ya kabiri yarabigaragaje. Bafite umudefanseri Musa Omar ahamagarwa muri equipe nationale intamba ku rugamba Samir amaze igihe kinini Musa Omar yabaye muri polisi abantu baramuzi. Musa Omar yakiye muri Kenya. Musa Omar yabaye mu equipe menshi akomeye. Musa Omar arazwi experience. Bafite umukinnyi w'umumediateur nge mfata ko ari umwe mu beza muri championnat yitwa Victor Mulder ukina tebeje ukina 6 yabaye muri equipe Espoir ni nka sezo ya 5 arimo arakina hano muri championnat y'u Rwanda. Yavanye na gatera Musa muri Espoir amuzana muri Gorilla n'ubu aracyahari. Bafite umukinnyi witwa Rutonesha Hezbon wanyuze mu equipe ya Police n'umwana wa Gorilla. Mukaseri mwiza cyane wavuye mu equipe ya Sunrise yaca muri polisi ikora polisi no guhindura politike no kugura abanyamahanga benshi byarangiye abuze umwanya ajya gucya ko n'umwe mu beza. Ifite umusore witwa Ntwari Evode. Maestro Machachari Evode nawe tumusesengure no murapi Evode yabaye muri Mukura yakine APR yakiniye ikipe ya polisi ikinazwiho si imbaraga nyinshi kuko nta nizagira sinegeza akagira imbaraga kuko afite nataye abita taye neglige mu Gifaransa ariko tushe kuri baro nibindi niki iyi kipe kindi ifite nk'imbaraga kurusha ibindi byose utsimbutse Rutanga. Hari Rutanga kuri 3 ubwo sivuze umusore yitwa Nduwimana Frank w'Umurundi ukina na wasatira n'abamavugo Cedric n'abamavugo ntutekeze ko ikipe yangangije na APR ikipe yoroshye ikipe yangangije na Police ikipe yarashe Mukura. Hari impamvu ari ya kabiri nizo twakubwiraga. Umva icyo rero bavuga kiha imbaraga mbere yo kujya kuri Rayon sozanye ni ikipe. Umutoza arenkira asaba kuvuga ko quality ya mbere afite nk'umutoza habanza kuzamo icyitwa experience. Ibi bintu byo mu Rwanda abibayemo igihe arabizi. Yabaye muri kaminuza y'u Rwanda akina umupira aza kuba umutoza wungirije yatoje Gasogi yatoje Kiyovu Sport y'abana imwe y'abajuma ayigeza kuri finali y'igikombe cy'amahoro baheruka kugeraho batsindwa na AS Kigali 2019 yatoje Rayon Sport yatoje muri ubushize yabaye muri polisi nk'umutoza wungirije yabaye umwungiza muri equipe nationale ikina imikino mpuzamahanga. Ni umuntu wakinnye kandi watoje uzi neza icyo umupira w'amaguru gisobanuye. Bavuga ko afite ibyitwa clear idea iyo yasobanurira abakinnyi ngo arababwira ngo utabyumvise nambwira nongere mbisubiremo. Usibye se usibye abakinnyi abanyamakuru biyo yabasobanurira uko yakinye naho byapfiriye ntimubyumva cyane. Noneho akagira ikintu cyo kumutoza w'umutacticien ku buryo yizerera mu mbaraga zo gushyira hamwe kwa equipe muri rusange apana kurirayinga ku cyo bita individual brilliance kango kanaka ngo ni utugize. Yego hari ibintu Gorilla itarakora neza nshobora kuvugaho nka 3 Samir
bavuga ko iyi kipe ikintu kijyanye no gushota mu izamu batabikora kenshi, banavuga yuko ari ikipe igifite utudeshe mu bijyanye n'amaperte de bare, gutakaza imipira hamwe na hamwe bitari ngombwa. Bakavuga yuko animation offensive yabo itari yanoga kubera ko wenda bafitemo abakinnyi benshi bashya abo b'abarundi. Yego, abakinnyi benshi kumenyerana nyine ntibirakunda. Yarekuye abakinnyi benshi rega. Yego. Ariko rero uko imeze bigiye kutujyana noneho kuri Rayon Sport yo kuki itsinze match 6 zikurikiranye. Yego yinjiremo Rayon Sport Style of play mu minota 8 dusigaranye gusoza ikiganiro ubwo imikino. Nituba tutayibabwiye ubwo tutayibabwiye pe, mwitereke tubateteshe abanyarwandakazi. Ubundi Rayon Sport mvu ukuntu ikina. Rayon Sport ikintu cya mbere cy'imbaraga gitumye keeping izi clean sheet zayo zirindwi muri match 8. 6 muri match zirindwi muri match 8. Muri match 8. Yego ariyo banganyije mu busa ku busa. Namari nabanganyije ubusa ku busa. Icya mbere ikoresha aba two holding midfielders. Aba milieu récupérateur babiri cyangwa se abakinnyi bo hagati bugarira babiri. Birango umukinnyi witwa Richard ndetse n'umukinnyi witwa Roger cyangwa se Majariwa bakinira imbere ya defense. Rayon Sport principe ya mbere umutoza Robertinho bakiraho ni to defend neza ikipe yacu ntibe menace. Aba bantu bafasha defense bakayirinda ku buryo kugera kuri defense ya Rayon biragora. Nushaka gutsinda Rayon ugomba kurenga abo bantu kugira ngo expose defense. Ibyo mbibona mu buryo bwo gusirikiriza umupira upasanyije cyane, nibwo wenda bagera tendance yo kukwegera wa mediateri noneho wabasha kubarenga ukagera kuri defense. Ibyo rero Rayon ku yandi makipe yagiye ikina nayo mbere ntibikwemerera. Ikindi rero iyo Rayon Sport ibonye umupira Ruvuyanga usohoka muri defense, tuvuga umuzamu wabo Kadime Ndiaye awutanze muri central defense, bahita babwira Ombolenga ngo sa n'uzamutse uzamo hagati ariko uheze uruhande uzemo hagati, uzi umuntu uhituza mu mwanya we ni Muhire Keve. Muhire Keve aza gusabira baro ku ruhande ariko inyuma. Yego. Uzi ikintu abakoze akora icyo bita overloading kuri urwo ruhande. Ndagira ngo nkumvishe ukuntu baba bimeze. Ombolenga arazamutse ahagaze ku murongo abanyama ikibuga kabiri ariko yajeje uruhande. Still ari umuwingu ukina urwo ruhande nawo hari. Hari umuwingu ujaho. Noneho uje kumuha support ni Keve uvuye hagati mu kibuga, Keve aje ku ruhande rwe nkaho Ombolenga akaba ari kuri kabiri. Kuko hagati none nta kibazo gihari arimo holding midfielder babiri. Kuko afite aba récupérateur bangahe babiri hagati. Ntiwumva ko bashyize uwo muwinga muri situation yuko ari 2 versus 1. Yego. Nuko ngo hari Ombolenga kuri urwo ruhande ariko hari na Keve waje gukinira mu mwanya Ombolenga asaba umupira. Bivuga ngo babaye babiri ariko uri kuba pressinga n'umwe. N'umuwinga w'iyo kipe umwe. Overloading yo tubaye benshi kubarusha bihita bituma gusohora umupira tusorera ku ruhande byoroha kuko turi babiri uri umwe. Nyine ngiye Keve ndahita ngupasa Ombolenga. No gukina na noza pass give and go. Uri kubibona? Bivuga ngo tubashije gusohora umupira muri defense mu buryo bworoshye. Iyo umaze gusohoka rero bigenda bite? Rayon Sport ngo irenze wa murongo ugabanya ikibuga kabiri sasa. Rayon ifite abakinnyi bo ku mpande yaba Haji na Basane basacrifice uruhande rwa Basane bakabwira Basane ngo nogiye kuderanja uruhande rwa opponent duhanganye. We heza uruhande we Basane. Heza inguni. Noneho imipira turi buyisohore tuyishyira kuri couloir yawe. Tuyishyira ku ruhande rwawe focus yose kuko urahari uri kumwenda n'umukinnyi wacu kuri kabiri cyangwa gatatu. Niba wenda uzamukiye ku ruhande tuvuge rwa Ombolenga muzamukanye we na Ombolenga, Keve yaje kubaha support kuri urwo ruhande muri batatu, imbaraga za adversaire zose mu kugarira zirajya Ruvuyanga zirajya aho ngaho. Oya hari umanzi witwa Sender International Hit yakoze punchline ikomeye avuga ngo mu kibuga batakufite umupira. Noneho uri kumva ko imbaraga bazishyizaho uzi icyo bo bakora baro yabo bahita bayigarura hagati. Mu gihe mwagiye kubataka bahita bayigarurira Haji wasigaye. Bayigarurira Haji abahagaze hehe? Ajya mu cyo bita we n'uwitwa uyu musore ukunda gusimbura witwa Bagayoko bajya mu cyo bita demi espace mu mupira niki. Nuko ngo niba bahinduye uruhande bavuye ku ruhande rwa Basane bagiye kwatakira nyine ku ruhande ruriho Haji cyangwa se wenda Bagayoko yasimbuye, uzi icyo bakora ntabwo bagenda ngo aheze uruhande we ntago agenda ngo ajya hahandi barenguriraho abaringane naho box irangirira abari nko hagati ariko kandi atari hagati mo hagati neza. Fata nkuko afata ikibuga cy'umupira
ufate hahandi barengurura umupira uhave uze uri gushaka nko kujya hagati neza mu kibuga, noneho hagati ya hariya neza nakwita mo hagati mu kibuga neza na hariya igice wari ukabaye uhagazeho kiri jyamo hagati yaho neza, nicyo bita demi espace. Aho rero niho basabira imipira aba basore barimo Haji, barimo Bagayoko bagashota, bagira ishoti ryiza. ikintu cya mbere rero yubakiraho ishotera kure, icya kabiri ifite umwataka mwiza cyane Fonganya uzi kuba perezida muri box yabo ya adversaire, bakagira noneho n'amahirwe akomeye cyane yo kuba bafite bench nziza ririshe muri bench, ibisubizo biva kuri bench ni byinshi. N'ikimenyereye Paplay wari mu batobusora mu mwaka ushize ava kuri bench, kandi na Bagayoko ava kuri bench. Ibi rero bituma Rayon Sport iri kuvuga uyu munsi ngo turakora ikintu cyitwa revenge ku ikipe yadutsinze 2023 dukura ku gikombe cya shampiyona yarahanaguye. Mbere yo gutegura match ya APR niba idasubitswe, natangiye kumva amakuru ngo ishobora kudakinwa kuri 7/18. Ninde wari yishyizeho ubundi? Niko abantu bari kuvuga ngo ubundi ninde wayishyizeho, abandi batinyamara byavugwaga ko ari bwizakinwa. Hari itangazo rya Rwanda Premier League mwabonye? Asubiye nta kuntu bakina no match bayikuyeho. Bagakina izindi ko mbona inayo imaze kurambira. Rero barabara bakavuga ngo nidutsinda ikipe ya kabiri turaba twizamura icyizere na confiance ku buryo tugiye gusunika match ziri imbere tumeze neza. Iyi kipe rero ya Rayon Sport kuri uyu munsi wa none nako ku munsi w'ejo igiye gufesinga opponent mwiza cyane mu manota, mu mikinire ndetse no mu mitoreze, ariko no mu miyoborere yakiriye ubuyobozi bushya, igomba guha kado, yakiriye prime nshyiriye 80, ifite n'abakinnyi bayo usibye Fonganya ndetse na Majaro ashobora kudakoreshwa, so not Fonganya, Omar Nyingi muri defense amaze iminsi ariko adari, kandi noneho muri Rayon Sport uyu Emmanuel Kabange wahoze ari kapiteni wa Gorilla ni uri muramusimbura muri no misi cyane. Nje nkavuga ngo tugiye kubona ikipe zigiye gukina umukino uryoshye ukomeye. Oya ni match zabigenda pe. Kasongo ye mubali nanga aho zikabavuga ngo Kasongo wangarukiye urani ira ndirimbo ni ya orchestre yitwa Super Mazembe yasohotse mu mwaka wa 1980. Noneho umugabo nyine umugore abaririmbira umugabo ati se mugabo wanjye ko ntaye wagarutse mu rugo tugakomeza tukubaka hari ikibazo. Rero kugira ngo yamamare hari umugabo witwa Aloysius Bugingo, ni pasiteri w'Ibugande ariko bavuga ko afite n'amamuko hano mu Rwanda. Noneho yarimo aravuga ati kera tukiri abana ati twebwe nyine twanika akazi kacu kari ukwanika amabuye ya radio kugira ngo bapapa nibataha bumva amakuru. Ati se twabagize ngo ibyamakuru byabaga bitureba, ati cyo twabaga twumva nta karirimbo kitwa Kasongo abararirimbye social media niho yavuye. Kasongo rero no mbona ngo ni Kasongo mobali nanga. Ubwo rero kudushoje na Muhazi saa 12 ejo Rayon Sport na Gorilla match ziri kuri Radio Rwanda. Namwe mwaza tugarukire n'uyu munsi. Sorry saa 12 n'uyu munsi APR na Muhazi. Hanyuma saa 9 ni Rayon Sport na Gorilla ku munsi w'ejo. Ntimube ba Kasongo uzatugarukire mwongere mve match. Yagarikwe nibyo. Wakoze cyane.